x suana ka da hian 0 ohm sa oma chuan up thapa ngai a chuan battery fit thapa ngai a chuan tikhan 9 volt battery po la chak tha ti chuan hi 1k 5 ohms 4 watt 1k 4 watt velen ta hi tian ka te nga x suana tang kat a thawm dan kan enang tian tlen te x suana chea x te na vel hello ni le a x 100 a ti chen x1 ke a a kok pel tawa x10 ke a ka tilenga kha a thapa ngai om dan x1 atanga x10 ke inkar ni 1k resistance 4 watt manga kan te sa om dan ani khatian khanin battery la normal that chuan kha om dan tur ani kan battery kha hetiak x1 ka da la hian 0 ohm sa hian om thei tur tok ching kan her khan tuna miang khan an che chho thei vek tur ani 9 volt battery po ala chak that chuan khatian khan an om tur ani ta ni kha kan me tar check dana ta na set ve mai me ta na kan da tha ve ni